Pini berta nang paklang pon pe prang kardom karbiang long. Tike news kelang arada tumpan ni liberta thanbang phi moromi phang chupi pensi a berta nang paklang pon pon. Pini phirang ke pen nang pale berta arjupon pamisinang. Non head jong song trok rizim kangtang ke ot asong atum monsam alam dan kachitokalong APHLC asong atum pen kachidon dundi west karbiang long along ronghang constituency ke parlu rong proximity satgang along APHLC atum cluts 2.3 cluts 2.6 cluts 2.9 chedon nun thai thepua jok protest rally deng ponsi ahir ingtang rakpen kachisong pon Jonas Singrong Pharipur TK News.
จะส่งไปให้นังมาลงมาสาวลงเล็กลงมาสาวลงเล็กก็บีบจะลงเล็กnadak sodgang ahavaralong itum relief pugapi dopon atheke litum la puson si than iji athe close point 2.3 close point 2.3 aputhak la so kam khe aputhak sin litum chingrum lo athe la bangso a close 2.3 aputhake henopik ilitum karbia a kheyephat la so taxi la so a lamdon kache toke chepe prai petik enitum kache song ingpon ington pon pe pusi nilitum sorlo hin penta pininang barlo la kwan sinimida pini ladak rong proxy satgang along nilitum all party hills leader pen party pen rongkhang constituency pen patir pi bonsi lamdon along
clause 2.3, clause 2.6, clause 2.9, laben articles 371b, preamble of the MOS. La so bang jok che ku kham khe paklang sinil tum armu che jeng dang deng pon lo. La sila so armu che jeng nil tum chun pon lo. Je chun pon sinil tum chini pon lo je rong khang constituency long. Arat atum tame amek prang pu. Rong khang a constituency long. A tribal atum doan karbi penseng lo garo dum penseng lo kiwa khasi jantia tum doan tame la tum tame amek nang prang dun pensi. Labang so kache song long nang kham khe dun pu busi nil tum ning the pon lo. Je nil tum labang so lam don apot non che tok det pen le chok che pule ke dong dun sit det ki pu dun to det kali. Lam don ka che tok long. Constitution a provision ki do tang yong si ki free kang ka pang duk te kang plon tang te la so lam don ke che tok ri pusinil tum December malom Amit Shah Home Ministry lang so hut Home Minister lang dak denarong long ke wang hutame hala so ta lang litum articles 244a alam awe lapen 6 schedule ka pang duk ji alam hai hui do pusi alang litum chetong dun det lo lage rat thek klong lo sitame September 4 ani bangke la hai hui a clause ka pheri me a clause an me jok dun thusi lamdon mana che tok det lo la sinil tum ke kham khe ke a prang ben non pen lithumu chot sinil tum kham khe pu a thema ili tum chok che rada phan la hai ke chok che po lang litum han pachini lor phi CM tuliram rong hang ke hai phan tame lo pen ke do pen ke tok pen tame pajir dam lo je la bangke nang li tame chikro in den tu jong si constitution ka pang duk alam duk lo tangte tame alang li tame lam don along inut signatory mate witness asong si sign chi pidun lo la si la hai bang initum condemn lo la si ansu se ka che song bangke nitum ing tonte West Karbiang long sirke constituency tame constituency wise tame nitum deng pon ajila so kam keke la son thak si BJP atum ulo non piniarni peace and development program rally la hai se alang tum nang kibi constituency wise nang kibi hala so long alang litum la so a clause negativity hin galang litum che than pon pepin keno dak hin galang tum rathan paklang pon pepin lam don long alang litum la political advantage of financial alang litum than pon chot la sinil litum la ke pini ke PSLC pen bulanil tum ke wang galilo rada tum aning ke hang alam sinil tum mangke pini la bangso protest ke deng nang ko pini ni phai ingkor ke thomar ni ada por phai kre isia lompen pangcheng ponlo bangso amai along mai che phaim phupon mai phua ke haisa rohin te rang lapen bangso amai along aluhi aman pen chetong dun okpran langchari em khonsing long pisitami chetong dun lapen thedung abang phu atum sitami chetong dun si mai ardi pidun em khonsing long pikaning je pona tengke nikre pho bangso so arlo atom phan training pajut edlo pulo tangte so pinso atuma phan sitami CKP pon thuji pusi em khonsing long pi radaphan pachini pon bangso amai along dang pharo isi amuluk mati char hepia song atum chetong dun lapen em khonsing long pi ari deng pen lo istame sompon bangso alu eke sompon lapen hawar khat sangti mili KCS asahem along barpi barso lapen kitun ke dangadim sitami avelang pusi pinipen lo e sompon lo hawar ke happen longba mon rong report TK News hawar ke hat ka jutanga song lapen art and culture department pen itum singwa jing sai si pini bangso sike bangke ani hotpon lo la bangke Karbiang Long Thomas Council ta hawar ke hat men chito dum ke sa function long pibensi itum singwa jing sai si alang samla sawar sai bang tik pon lo la pen non la so sike lo hawar ke hat arlo bangke pen ani tuma kisum chito long si la so alina pongjang so aliki so ajutang bang penama kisum chito long si ni tu la ke pho pharmana bang ni tu la sike bang tik pon lo asi moke bang ji chiklo ni phai thoksiar ni ge kiri ani lo ni ke pho dupon po la pen non la so sike lo bang hokke babang fu bang kala dak ni tum phai bang long pon lo la pen la so phai abang ko tum han tamin tum ana bang ke chu chu jum chen lo la met lam chong la so upu che paria lo che thang chmu lo ma ke ana bang ke tum ku ke pin ben si
pakon bu sini tu mangke ning thelo ela so amelong itu ko pakon kar Benglong Thomas Council ake hai sar rupsing teron alangli adula rabangge alangli kar Benglong Thomas Council along mon awar kar chito kai sar function of the country ban sar ko pen chito mulo la pen art and culture department pen ake hai Dilip Kathar pen chenglo Sunaterang pen chenglo secretary tu malang tu chito pen hampang song do an la mera song pen chenglo cari pe song pen chenglo Rusa Rami pen chenglo cari pe pen chenglo adu ka be hampang song tu tan chito mo ba le tan ko adu kan sami ningarong lo la pen non ki bangi helang sitami non la mampeng sarko kena sitami la non ki bangi singkana bangke adu ka be hawar kata la hawar ami angkangar lo along bangke la chilu alun sike bangke pon ko pula la along ni himpen pang dak kon lo la pen pini nitung ning charong bangke chipule lo barso bar pi chiti la pen kitung kita ngasai bangke alang ni himpen long bangke sompon lo la pen kar Benglong Thomas Council tim kar Benglong chief lo CEM sar le long hang ka jtami dam tang la donel festival long ko dak kon lo la so sai bangke chiklo jon la chiklo jon yam bang si patang kon ni fan bor ikon lo asi non la donri sitame dola pendal do ana sai sitame mo kirib arni bangke oi la donri ani sitame long iko somponi da som ka chisik kon sitame do dila si ka do ve ithe adang pachetak media ke ha tum tame ali tu ithe adang pachetak ko pusi na kon ka do nili warkar ka bijita somi tu hin da ke kon phansi dila mon ka pang dak mun cholo ya sike ini nili phandak alu hisar ko hisap senangga hang pen itu kon iglo no apen ke bangso akam asike bangke art and culture department Benglong Autonomous Council means sourcing grouping kran alang litan sapahim bu konsi la bangso ar amu bangke bengkon lo nili pini asailo mangke nili phan alang li abeda rejonesi nili sidak alu hisar ko hisap council banaguna ko apen ke nili homestay hisap bangso asike aputhak mangane li ningjing tum ela bangle ning charong pik theke char he wala mang kenang so apko po ke e pongre pong thai tang ho e na ne hem so tang ho e hem thulang lo long si la haya kamang ke claim dang kita la pule li tum claim lo bulang le la so char he bang ke birbong so se theklong lo si rasinja amai to dikrupen bang selang le tum patir pilo alang le tum si than po apen ke populo buko la art and culture in pen asap so ke panong pon man peng ka do la si ke sarli to man manga la manga tipon bo penili nali to mang do ning jeng tung ibang ya por hutame kini ke sape mar dom hansi abang so ase ke bang panong pon letena stanon owe imia tum tame sarmar so do e kisar dom da do kesar dom ma kisuman aluna temo bange ke thane ani hangta mane ko boloba acha tai chelong le dara sonda do Karbi Youth Festival ini mana itu pada pang pono tema, na lam lun temo ta long lo. Ofisi tame sarmar so tum, tapi kenon kisuman akar bi tema akhelo Charlie dampo, kedak Karbi long cebang der penapi, utang jubat nim rokom. Ichini gintung ta mana kichini athai chelong le joine, era na kisung dulu. Asi sarmar so tum istame ni itu sarmar cing romamai, istame ni itu hokun ba adat istame lo hai. Ason isi hokun si itu pinso marang bong manta asoseke hauragar ang kamo mangke gibi poni basu Kinyus penang pale berta lapuan si kangton iglo kardom